Di Phulam dingat tawar tamur bari along aron repen ingnam along le kapterai thap atuma phan kathare ingnam karai komjia phan brata phan sai phuke hang ASDC lapen APHR siang bong iklaiwet kidu jia phan tawar kitho Board ame phu bang ke thoma phan kapastun bang hinia phan akimiar pu kepek ponthu Kardom kabi prime tamalong penili summit raniti mungpi nonar joitha beer tang ton pen Di Phulam ding keda matawar tamor bari along lirseng awar mon kido angnam pini theng pi arong ki pi thap lapen longle akele kachirai thap theklong si wasik player ni ingnam rai komatum lahaya dim hem pridam pasi nilitumalong beer tanang phale Non corona awar ki thura hot oxygen kawe ka dure pen rater hangjo hang haya pora hot kelang mi killer seng Di Phulam ding keda matawar along kido angnam aphan kapawio jia phan Jikip isia munit kamat hapla tum theng piki pichot kalisi ingna malong le along hem rong ki kim jia phan munthi palina sai claim lo Giler sengang long along theng pipi bom aron repen hem chikim bom pulote monon phi che e boy ki wang jia phan anta oxygen tomon avide jipusi ingnam rai koma sai phu aning ki biala ningje Ingnam rai kom jia phan so alo atum hempen hong nang barsi longlei theng pia rong kapa jok jia phan nang jrap du nang poputa ingnam rai kom asai phu pherang kyang no ningje Tamulbari di serep lo la chu malom la lockdown cheng merara long la dang itung ta sap na komre ma homguard pini da bedet masi la hak la pini tum daglom amuni tung mama tum ne la da theng pia rong hadi aju ba analong ang son rock pon lo itum da loge nitum da action en lo recovery dun lo sida itum da men li dun tong the po kat lap ti lo nasi non pijo pen la so pot bangla tum bang non bang ko hem rong chi kim ye song si theklong lo lapu mithang a pillar che som rep si mu rong pula son chi pi lo tum da tora ra theklong nasi la son si la tum mane pijo pen chepeng si la tum mane pa la son si dom pang thai bom lo angke hem da i hum ni kim lo la sini tum da phang hodun bom le he ta la tum da pejo men li thong che lo ma si la tum ke no ga hem da long dom pathe du bom ma sini tum da la pukol lo la dia phu men ching wai sini tum da la dia phu men ben mane ka program kuri lo la so prang na tum phong claim lo eviction aso area he apu area bang ama si non bang la pu bang fresh area lo he ma si la pura ko na tum na ko ra ka do we range all range ni East West Division buji bedel hai kado variants an king room si nitum la dak kini la eviction jointly claim lo la pen success lo ado lang nitum aro claim lang la pu bithe ta bite na sino na tum da hedi ni le bang na tum hon media hona chu ri gila lo itu ma pe the la an list sing han thi kiteng tang ke ong aso greenery se bang itum bang e protect nai lage kado we forest pon pupelo anutina abang pu dum da la so bang responsibility endra la protection bang nang chiram thak bang lo ni ma the itu non pethelong crisis do pik non la hai covid la hai long da dung thelong lo bang hiara dim gela an la oxygen na phan ko alo ne ti bang ong lo ni achi the e bong achi the mu phanda pini nang lo da la si itum bang e itum adim itum ang long ge ana kang chulang non da an ti thang phang an ke melang an vini risk ong la da ke la tung tomon da tung ge wang phun samdop la hai ge itum han achi the bong lo ma ti di ti thang he lo achi tung ge la hai ti thang phang ge tung ge Anak orang itu pilih ke, papilong lederai itu bangka dua era cerap cetura, kamu nang punong ke. ASDC lapen APHR siang bong prabjin pen iklaiwet do poposi vosik player ni di phurong sopia long kapado pherangke amaya hong jai pen APHR sia songja puatum aninga lo alam the chipaklang po prabjin pen ASDC lapen APHR siang bong iklaiwet do dapo Karbi Anglong Nijang Karbi Anglong lapen di Mahasau Arat aninga klong pen kemang ateng song hinyang bong isia kemang ateng chingrum dapo song hinya songjang bong prabjin pen la swaputhak chingwai pupusi pherang kia tum pen kachingki kachethana hur APHR sia songja puatu ningje la swaputhak ang tonalam kachini jia phan nini tuma pherang ke pen kapangrum dona harchi lang ikha people are like to do pupo leaders atum kachit ton bang
cirang la peda kaya pan dong ri pan hempre ka pan yoni bujat kali la so pram pen nang tung il tung udah kacing ki ci ton dek ning hala so bang si non bang escape pon si non kathar sang pen pun tung pu timung sang pu be sang ado be pu tisu sang tu pen se sang pen tung dura pen lo la si formally ke kali la sabe SDC lo mata principle so me for ju election ju pen election result ki pike me tu so me for ke standing committee do SDC atum alam joint standing do so ke a constituents plea do ke thondo SDC KSA KNCA hala takta ciparai lo je resolution and kali sabi in principles make chingki pomne lo kado kabi HLC pe jokali all regional political parties regional first man isalam non HSDC hala tumta duru na jo system me CPML karakter bang pele nahi CPML bang pele nahi national party political party ako so karakter bang pele nahi hala kasi non ki chingsi bang ke HLC bang tha conditions abilo itenge chingki bom che than bom lo pen amut piala ma bang ke formally bang ke non ala ita spokesman o stabe central committee to top brass do think tank do hala tum bensi kado we decision bang ke pen ke on top of that itu ma chino HLC ka sik bom no over please nabe SDC sik bom no SDC bang ke non hejong pung chumbang pen mai ka pisulang atum hospital dan discharge mang ebe kami non pung ma chilo song se tukong lang song tukong si supang apon ko yata dale kuma ke chigru be ko lake talang Malaysia declare ang dalang mo tidi tanon isiral tum kamang hita dengan lamang lah no non jasebet pet chingrum nang ji pu ga la so aja kong ke bangke ta aklong na sila Rara sepensi bang nang tum jong si chingrum tek kelang tang ni tum ke acara per long ke nang klem tum tek kelu son dalam do lasi pu la kai ke chingki bera tum pen chehang chimum no lasi pu tum report jan do lasi report che ban si tum chi pilo ini tum along ha grassroots level lo worker sa tum ta kaning je ke la poson hello pa e si tum ta ban lo ni tum long grassroots worker tum ta la hello ke ban nang tum chingrum bek nang sinang pulo lasi non ka chingki bom ang deng nang la poson lo ini tum central committee tum apandang la solam bang peli nang to cerita timun tentang posisi cingki lo asli nona bangke central committee tum kan tum berta cepat lo te officially kasing ki bangke akan sot lo kalau so bang berta cepat lo memang akrom mana nang toy pilo ha biar kanta kalau so kan sunon claim mo masih akapre tine a condition la he gue lam bangke lagi mo officially kasing ki ho sia lam ke plan to tanona bangke la he lam bangke plan che deadline te nona bangke officially tu po central committee tum cetong nang po yang dengan sinon bangke tu Karbi Anglong Autonomous Council Anudeng Arum Kido Minority Development Board Amepu Fishery Development Board Amepu Lapen Block Committee Amepu Bangke Thomatoma Phan Arpu Pen Pajok Mate Padam Pontanglo Lasto Angbong Banghinia Phan Board Amepu Kimi Arpu Pek Pontulupusi Yem Mate Board Halangso MLA Rup Singh Teron Bosik Pliarni Hamrena Rong Sopialong Lasoala Pachini Nijang Karbi Anglong Arong Sopi Hamrena Long Bosik Pliarni Minority Development Board Amepu Joy Singh Tisoalar Tapara Sor Agustin Hansia Phan Mepu Lapen Fishery Development Board Amepu Bida Singh Tokbialar Joy Singh Kro Phan Mepu Anghoi Peksi Pakhi Pontoilo Banghini Apan EM Lapen MLA Rup Singh Teron Lapen Arisang Hatum Hamren Rong Sopialong Bosik Pliarni Alang Nituma Phan Arjosi Kurbang Thu Pazir Halapu Block Development Board Amepu Sarso Tiswalar ke Badua Phanta Mepu Arpu Pek Pelang Sita Anut Kapre Kaphan Arpu Pekta Prang Popusi Yemate MLA Terona Sangho Pherang ke Tumpen Kachingki Kache Thana ho Ningje Hadak assessment kado be peklang lo la si son thom bang thom abang pu phan ke dak la swat pu pen hasu ne pejok pon kapedu pon du kok lo la si bang thom ang bong ke inut ke Joy Singh Tisu Minority Development Board Chairman lo lapen isinu ke Bida Singh Tokbi Fishery Board Development Chairman lapen isi bang block chairman Sarso Tisu dasi alang tum bang thom pen pejok lo alang tum bang thom pejok pon depen pi bang ke inu Sarso Tisu pan bang ke alar bang pi pelang noni tum jeng bai pon tu po dasi bahini pharmang alar pi pon lo Joy Singh Tisu alar bang ke dak tapalong itu tum da Agustin Hansi people lo apen Bida Singh Tokbi Fishery Board Development la so chairman bangke aprang Bida Singh Tokbi alar bangke dak so tenglong jo morcha president Joy Singh Group Hansi people patelo kasi lang tum ki people kol bilong Autonomous Council pen la so order bangsi pin lang tum pan hangsi lang tum pan itum council pen lang tum pajir polo
Ngechai it ma CM sir Ram Ronghang la pet ma sir MP Horen Singh be la pen ni tum neng chithai pon thule thot ladak 20 nong mothalang so ST LSC pen kachipe hai pon non hatjong ilit ma sir Rup Singh Teron la pen tum dak 9 nong amreng MSC ni tumani sang pirina terang pi alang litum kachipe duk pana joini pini labang so minority board welfare ang so chairman nili phana pipon lo la sinili alang litum phan kat team kar biang long tum phan nili nenga klong pen chorulo la san oi kimi nili phan nang ki pipon thai ka pot la sini claim kadam kaduk we bangke bidisuri bangke alang tum pen si nili tum ta arji pon bompo lanchot local MLA sir alangli kedam tang ML election hut rat phan ke than ki muma son analong anso se chirap dun longi phan se langli ka ke mang bani tum hanangi point lo lapen labang so long tum kar beang long CM sar lapen ke MP langli tum sita me il tum MLA tum belang tum chingwai chingsai chikroi sar pen tim kar beang long tum ni tum hanangai point ning arong lo labang ke aprang silam thilo te adun thu bang ke alang tu pima ke claim ki dam ni bang ke alangli tum local MLA lapen ke li tum CM sar MP sar lang tum sinang than pon bompo pelang tum ke than long bang ni tum kai kita chirap dun po lapen ke aprang si ilitum ke nam tang ilitum MLA sar election aprang alang li commitment doisi je tum karbiang long ke border issue thepik labang so issue a problem along bang ilitum ovege mi phanang kai point por bang anytime 24/7 nilitum alang tum along chirap dun je phansi nili hin pen bang ke isi ninge the dolo Tante pinya biar tabang ke lapang si kangton iklo domi thak mi kurang thu